Kawai ka aktris jong ki film South India. Kapa kerteng karamia. Kala ai jing ujor caki pulit. Halor ka jing berngam. Lebe jor bat penyap yaka aki social media. Da uwe ubreu ubadai ufan jong u aktor darshan. Ubalangat haka jing syong patok namar kakam penyap breu. Kane ka aktris kala penpau bakal alek ya kendu ya komisioner jong ka Bengaluru. Akas ni nikong haka bayadai batkani kaju kakam. Hak kecing ya keren batakot kubor India Today. Kane ka aktris kalaong. Komisioner jongka Bengaluru. Ulai por ya ka menta kasni. Kumta kala lek pani kendu ya u. Kala lek kendu uru ya kinong ya sajan nya penta jongka. Bat kitang persang bat lumlang ya ki kubor baro. Bat ban pulang ya ki na penta kacing ujor. Kane ka aktris kala penrap cucu. Ba kasul tiau bat sulti sibun. Halor kacing jelai jong kam lebe jot yaki kentai. Kane kacing sabar ngam lebe jot pat penyap yaka. Ha uwe ufan jong uwe aktor jong ki film South India. Uba kerteng udarshan. Bala syakam nadu menin kasnem. Jong ubenai jun. Nakadau bo don kacing yadai. Jong kacing sap penyap ka Renuka Swami. Kabadai tresnong jong ka Citra Durga. Lakeno ba yaka Renuka Swami. Kalasya penyap namar bakal penmi yaki komen ban penjab buram yaka wei ka parlok jong aktor darshan ka Pawitra Gauda haba keren susu syapang ki jingken tho ki baya kendu haki social media kane ka aktris ramya kala petpau ba ka jing syap berngam lebe jot pat penyap bat ki kentin berngam yaki kentai leng ba ki social media kam don jing par ha pedang ka ka balaja bat syap penyap ka Renuka Swami kaba ule waktor ulale bat ka kaba kinong kersian jong uru kilale henrai ka ne ka aktris kala penpauru bakalayo ka jing kersian ka bajur bha naki wepap haki social media bat kala ongru ngasno lengo sibun haki social media ya ka ne ka jat jing kersian kaba kalayo